Langchithing Assam Medical Center Arlo Pen Sai Chiklemki Tata Sumo agari pen keklo ajok Inut Abangphi apran kedam APLA atum pen Assam Rifles CRPF lapen Assam Police Station Hele Kache hodai Usuka pen CS Kro phan karchu Kadom Liberty Life Abangphi Samirini Mailin Timungpi Las no nang ton pen berta arjuponikta Nijang karbeng long ke parlo lakha throksi Kopili constituency arlo Langchithing along Assam Medical Center Arlo Langchithing Cyclone pon pe pin pen achiklo bainong chuenere Labangso Assam Medical Center ke rongara tumaphan joy ke pen ke so kache langlong ji phan isi varsai tipi pon government atum pen sitame Arlo Langchithing pen rongara tum ke so chilang kelong ji kalisi medical sub center along matsi doayanta longpon pin ke so kache langlong ji ke aphidalam doaya mukang thum damjita longle athema Assam Medical Center si Chikloi John Pen Arni si Nini Henlo Kang Puji Lapen ke Kang Hapsi Arni ke ong Doctor Nurse Atum Chikloi John Pen Arni si Nini si Kevang Chotiti Pusi Ning Jepon Lasi Labang Soputak Prabjin Pen KAC Medical EM Surjo Rong Parpen Kopi Asilo Klemponji West Karbeng Bureau Chief Joram Kathar Report Neletum Ladak Langchithing Apling Santara Long La Nas Piatum Kevang Horabang Chetong jer hor banga nele tum long po chetong de hor banga ke long de tum si ke ong la pen ke la dak la so hem long ta ke lang ka ora to ba ta la pan lasting de da ma si kang ram chai kang ram ai la poson de ko la si bang so ke klar thu ya phan si nang le to phan ko chuning ri pon thulo keklo jon pen phong ko keklo yon pen bang ke phong thom hota do phong nia hota do yo la poson sar sita me so sa tindar kai ta bon lo mana ke bon si ke theklong si ke ongi bon la si la pu ne le tuma a center penta la pen pu am let pen la malam de di che tong chi hulong po che tong de hor bang kan long de dat po yo la pusona si la che klo yo nang bong ke pu thek the batai thom wang huta du batai hini wang huta du ape ke nang le tum ta la bang so he ma long ke ko son si ke klar chen ma mat ke klar kle ma ko son si ka pang the ma ka pang the ma ke nang le tum ta thek ta kang long lo Yula sila bang so ke klar thu chen ya phan si ki me thu ya phan si ko chuning ri dun thu le thar lo nang tum mane nang tum anars tum angoi da joni si chini dal hen oi lapulo pu ko ta henone lo athe wang wer pa so da ne tum ta chini dunia po wangoi da ma chini dal o wang da na si chini dal lo kumar ni nars kumar ni la ba chini dal kala lo chini dal sarkar han ko pilo puji nang सरकार तो भान के निले त पुथे दलो सर ह माने सरकार तो भान का चुनी अकेरा बा बांक ला बा सो हेम के मेसेन जिया फान ला पेन के नेले तुम ला ते बकते बेसी त हेदी हेलोविंग आ डॉक्टर का चिलांग से ताल पांच पन जॉक फ्लोट चिलांग जॉक फ्लोट दाम जॉक फ्लोट डाक ते बक हेत सोनते प या लो यो नेले तुम का चुनी री दुनिया बांक ओय काय के त नास पे तुम वांग वेरा सोनते प या लो नॉन बारिखा por hut ke sukyun eta batchet lo la pengen nas pi tum ta thek thulong la dalo kayo batsita bat o basita pat pa kayo lo ke so poni te ha Kheroni o ha Kheroni lo pon pe pulon pon atangka ma ha ve pulon te o la ke hem chi bi ko kam lo sa Jirikindeng Police Station Angkang Arlo Langsomepi arong asor Inut Abangphi Kadom Durongpi arta thomkep throksi amethang agari pen todap adap Phorphai apor hut Kheroni an kevang bomahut gari arlo pen lopi Karlitang Kadom Durongpi a hemasor simyoning lengpen ke pachini dun alang litum Kheroni a hithialong theng han loka chojordun je phansi amethang agari Tata Sumo pen bang bomahutsi toware beng gari arlo pen klop hit lapen kiso ahir kang tang ojok tom sekot pen alang a hemasor Karlitang Kadom Durongpi phan Jirikindeng hospital along an chiponlo bonta huladak kachilang ason kawe dowai daru kawe ajok Kheroni model hospital along an chibanlo bonta kiso hirkang tang ojok alangli bangso pir theben cheu tanglo Karlitang Kadom Durongpi tipamoti kang alangli chor claiming leng lapen alangli somar banghini puta phirangke atumaphan pachini do West Karbeng Bureau Chief Joram Kathar Report বজাৰ যাব কাৰণে সবজি বিলাক যে এইবিলাক ল'ব কাৰণে খালি মতা মাইকী গৈ আছিলে খালি দুইজন কোনো নাই সেইটো গাড়ীৰ লগত তা নিজে গাড়ী সেইটো লগত গৈ আছিলে কেনেকুৱা পুৰি আছিলে সেইটো মিডিলত বহি আছিলে মাইকীটো সেইটো মতাটো ড্ৰাইভিং কৰি আছিলে তাৰ পিছত কেনেকুৱা পুৰি আছিলে দৰ্জাটো পুৰা লক কৰা নাই নেকি এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে দৰ্জা খুলি খুলি কিনি পুৰিছিলে নেকি
তাৰপিছতহে পিছত অলপ গৈ কিনি সি গম পাই আছিলে পৰি গ'ল পিছত নিজে উঠাই কিনি ঘৰত আনি আছিলে তাৰ পৰাতো আনি আছিলে আমি জিৰকিন্দিং গৈ আছিলে হস্পিটালত তাতে গৈ কিনি তাৰপিছত তাতেতো ডক্টৰ নাই গৈ আছিলে ডক্টৰবিলাক খেৰনিটো লৈ যাবি তাতেতো অক্সিজেন পাব যি পাব কৈ আছিলে ইয়াতে একো নাই তাতে ৰিফাৰটো দিয়া আছিলে তাৰপিছত ইয়াত আহি আছিলে মানে আহা সময় আধা ৰাস্তা লোৱাটো বাচিছিলে ইয়াত আহি কিনি মৰিছিলে নেকি Pini Bokajan Police Station along Assam Rifles CRPF lapin Assam Police reading Adivasi People Leberation Army atumpen Resim kang tang mate Hele Kache hodaida Sonsi kadokawe bang thomkep sirkep lapen Resim kang tang Hele AK-47 rifles handmade rifles pistol pang rumpet thomkep ra isi lapen hand grenade hiniamu chohodaipon alang litumpen ke hangpon mate ke mangatengke len pata Autonomous Council Scheduled Tribe lapen T labor wage ador papat ponang GPC Sorkar athengno hangpon padu Hanjang Langsopen Bisnulechi report Karbiak hey jutang jubat lamet lamchong ke pachan lapen kachirai kom thek je phan sai ki claim kedam kachipaduk ponopot usuka tiripia mai pen Karbi Cultural Society tiripia mai amai phu Chandra Singh Kro phan karchu padupon usuka tiripia mai amai phu bibison teron lapen kongchun bang jintu hazare ka tu japon si KCS amai phu Chandra Singh Kro phan Karbi poho Phorphai certificate pen archupon Karchuponopol usuka songaphan kachuro bajirsi Karbi risonin so ronga je sertelina singkan kitalon ponolong kachirap kachitodon jephan KCS mephu Chandra Singh Kropen tuning report News Desk Birta Live কলা সংস্কৃতি সাহিত্য জগৰত অৱদান বা অৰিহণা যোগোৱাৰ কাৰণে এজন সংস্কৃতিক কৰ্মী কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ সিং দেৱক আজি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা তেখেতৰ কাৰ্যালয় আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ